Rusija, grad Veliki Novgorod. Katedrala Svetog Nikole na trgovačkoj strani. Utopljen u zemlju do prozorskih dasaka. Hram je iskopan i skinut je sloj zemlje oko 1,5 m. Vidi se da hram stoji u jami. Ova bočna vrata su prije iskopavanja malo stršala iz zemlje. Glavni ulaz u hram. Izgrađen je trijem sa stepenicama. Sa strane se nalazi dodatna soba sa vlastitim ulazom. Trebalo je iskopati prolaz do vrata. Ivana na trgovačkoj strani. Crkva ima 2 kata. Vrata su nezgrapno izrađena, jedna iznad drugih. Moderno metalno stubište na drugi kat. Ovako izgleda crkva Sven Ivana sa suprotne strane. Od gornjih vrata napravljen je ukras pokazuje da su ovdje ranije bila vrata. Nisu otkopali vrata na prvom katu. Vrata su bila blokirana ciglama. Crkva Dmitrija na trgovačkoj strani. I ona je propala u zemlju. Vrata i prozor bili su ispod razine tla. Ispod se vide začepljeni prozorski otvori prvog kata. Jasno je da to nije bilo predviđeno tijekom izgradnje. U blizini je Klementova crkva. Otkopana je i ova crkva. Uklonjeno je oko pola metra zemlje. Ali ovo nije bilo dovoljno. Vrata nisu bila iskopana do pune visine. Morate sići dolje i jako se sagnuti da biste prošli kroz takva vrata. Sićušna vrata ne pristaju uz veliku zgradu hrama. Crkva Svetog Jurija. Glavni zapadni ulaz. 2 vrata, jedna iznad drugih. Stubište i podes drugog kata su od modernog betona. Površina prizemlja nalazi se 1,5 m ispod razine tla. Ispod su postavljene moderne betonske ploče. Zidovi jame obloženi su kamenom i opekom. Ali vrata su još niska, nisu ih do kraja iskopali. Na južnoj strani crkve nalazi se i duboka jama. Da biste ušli na vrata, morate sići niz stepenice. Prstom pokazujem razinu tla. Ovdje je rasla trava, a ovo je betonska platforma koju smo gledali sa zapadne strane. Ovdje je bila razina tla, duž ove linije. Gotovo cijela vrata bila su zatrpana. Samo vrh vrata viri iznad zemlje. Pogled s oltara. Ovo je razina tla. Zid od bijele žbuke bio je viši od površine tla. Smeđa područja bila su pod zemljom. Sjeverni ulaz u crkvu također je bio pod zemljom. Otkopana su vrata i napravljeni zidovi. Da se zemlja ne raspada. Što se dogodilo u drevnom Novgorodu? Zašto su prvi katovi crkava završili pod zemljom?